ndabasuhuza abakunzi ba Soma Rwanda TV M23. Ngira ngo maze iminsi rwose mbagezaho uko byifashe hariya muri Kongo. Tugiye kugaruka kuba M23 yaretse kara gace ka Uvira. Ese Uvira iraza kuba iyobowe nande nyuma yaho kara gace kagiye kuba kadafite umuyobozi? Turaza kugaruka mu gihugu cya Uganda. Ngira ngo mwese murabizi neza ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni arimo ariyamamariza amatora kandi ararimbanyije aho ahanganye n'umuhanzi Robert Kyagulanyi uzwi ku izina nka Bobo Wine. Namakuru ngiye kubagezaho muri iki gitondo, amakuru y'umutekano na diplomasi. Turaza kugaruka rwose ku burezi. Ese uyu mutwe wa M23 biraza kugenda bite? Ese uyu mutwe ugiye kuba wasigara hehe? Biraza kugenda bite kara gace ka Uvira karaza kuba kayoborwa nande? Bakunzi ba Soma Rwanda TV, ngewe ngera ngo mumaje kumenyera ni Steven Rwanda. Banza ukore hasi aho ngaho urebe ko wakoze subscribe, maze turebe uko byifashe hano mu mutekano. Ni mu ijoro ryo kwa 17 Ukuboza umwaka 2025, umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo watangaje ko watangiye kuva mu mujyi wa Uvira kandi ibikorwa bitaraza kurenza ku tariki ya 18 Ukuboza bakihabarizwa. Kuva muri Uvira ntibyanyuzwe rwose, ntabwo byigeze bivurwaho rumwe guhera kuri 15 kugeza ku Ukuboza, ntabwo byavuzweho rumwe hagati ya DRC ndetse n'ibindi bihugu. Ni mu itangazo ryanditswe na Colonel cyangwa se n'umuvugizi mukuru w'umutwe wa M23 ubwo yatangazaga ko yemeye kuva muri uyu mujyi abisabwe n'ubuhuza bwe bwa Amerika. Ngira ngo umuhuza mukuru wa Amerika twese turamuzi ni Donald Trump. Ubu tuvugana Uvira yageze mu maboko ya M23 kuwa 10 Ukuboza 2025 nyuma y'imirwano yari imaze iminsi muri Kivu y'Amajyepfo yasize ingabo z'u Burundi nyinshi zihunze urugamba, izihageze zimwe na zimwe zikajya zihasiga ubuzima. Byari ku tariki 10 nibwo Uvira yafatwaga na M23. Ubwo M23 cyangwa se uyu mutwe wa M23 cyangwa se FC wafataga uyu mujyi wa Uvira ku tariki 10 Ukuboza, bivuze ngo ubu tuvugana hashize iminsi igera mu 8 uyu mutwe wa M23 ufashe Uvira. Ariko ni mu itangazo twabasomeye mu minsi mike cyane, mu minsi 2 ishize, M23 itangaza ko igiye kureka kano gace. Amahanga rero yaherukaga kotsa igitutu uyu mutwe muri Gashyantare umwaka 2025 umaze kwigarurira Bukavu kikubye kabiri, basaba irekurwa rya Uvira mu mvururu nshyashya cyane mu minsi yashize zahabaye. Uvira ikora ku kiyaga cya Tanganyika, ngira ngo mwese murahazi neza, hariya ikaba muri kilometero kubazi neza hariya Uvira kano gace gakora ku kiyaga cya Tanganyika. Ikindi kandi ikaba ikora mu birometero biri hagati ya 20 ndetse na 25 uvuye i Bujumbura cyangwa se i Bujumbura hariya u Burundi. Bivuze ngo kano gace ka Uvira karagenda kagafata Tanganyika, karangiza gufata Tanganyika kagafata ku Burundi hari i Bujumbura. Niyo mpamvu ubona izi ngabo zikomeje kuhatikirira cyane cyane iz'u Burundi, cyane ko nazo ubwazo zikomeje kurwanya M23. Umuyobozi wungirije cyangwa se umuyobozi wungirije w'ihuriro rya M23 ushinzwe ibikorwa bya politike, uyu mugabo naramubabwiye mu minsi yashize, bamwita Bertrand Basimwa, abinyujije ku rubuga rwe rwa X byari ku tariki ya 17 Ukuboza, yagize ati: ibikorwa bya M23 byo kuva mu mujyi wa Uvira birakomeje kandi bizaba byarangiye bitarenze ejo. Turasaba abasivili gutuza, turasaba abahuza n'abandi bafatanyabikorwa gukora ku buryo Uvira irindwa ubugizi bwa nabi, kugabwaho ibitero no gutoteza cyangwa se gukubita abaturage, babakubita kubera ko abaturage nta ntwaro bafite. Nababwiye mu minsi ejo, nababwiye ko abaturage bari barimo bigaragambya bavuga ko bifuza kuyoborwa na M23, ariko M23 ikabwira abaturage ko
icyo yifuza ari uko haza ingabo zidafite aho zibogamiye zikaba zarinda umutekano muri iki gihugu cya DRC, kubera ko ntabwo abaturage bifuza kuyoborwa na Perezida Felix Tshisekedi ukomeje gutoteza ndetse no gukubita abaturage. Ni mu mashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza imodoka z'intambara zirimo n'abarwanyi bagenda ndetse abandi bagenda n'amaguru. Amakuru yamenyekanye nuko abarwanyi b'uyu mutwe bavuze cyangwa se bavuye mu mujyi bakajya mu misozi ikikije umujyi wa Uvira. Uyu munsi rero bakunzi ba Soma Rwanda TV, tugiye kwibaza ese mu by'ukuri ninde ugiye kuba yacunga umutekano wa Uvira? Ko M23 bayirukanye, M23 yasezeye ikigendera ikaba igiye gusubira inyuma gatoya. Gusa nubwo igiye gusubiraga inyuma gatoya, nababwiye ko zimwe mu ngabo za M23 ntabwo zigeze zijya kure y'aka gace. Nababwiye ko aka gace gaherereye hariya hafi n'u Burundi ndetse aka gace kakaba kakora ku kiyaga cya Tanganyika. Uyu munsi rero tugiye kwibaza ese M23 kigiye kuba yasiga, kigiye kuba yataka gace, ninde ugiye kukayobora? Ubwo M23 yatangazaga ko yiteguye kuva muri uyu mujyi, yasabye ubuhuza guhamya ko yasabye ubuhuza gushaka uwarinda uyu mujyi, ariko uwo muntu akaba adafite aho ahuriye n'izindi ngabo zaba iz'u Burundi, zaba iza FDLR ndetse n'iza Wazalendo. Ngira ngo murabizi hariyo n'ingabo za FARDC, kubera ko aba bose, reka mvuge kuri Wazalendo gato, ngira ngo murabizi neza Wazalendo ni ingabo za hano hakurya Tanzania, FARDC nazo ni ingabo ziri hano muri Kongo, zikaba ari ingabo nazo zikomeje guhiga M23. Hakaba n'izindi FDLR, izi nazo zikaba ari ingabo zasize zikoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ingabo z'u Burundi. Izi zose zikaba ari ingabo zikomeje kuba ziri mu kibuga hariya, zikomeje guteza umutekano mukeya. Biraza kugenda bite rero? Aligera yahamije ko yiboneye abarwanyi ba M23 basohoka mu birindiro bava mu biro byabo bikuru biri mu mujyi wa Uvira. Bakimara gufata Uvira bahise bahashyira ibiro. Mu minsi 5 yonyine, uyu ni umugabo urimo utanga ubuhamya witwa Agizera. Uyu mugabo yahamije ko yiboneye n'amaso ye M23 isohoka muri uriya mujyi wa Uvira. Gusa ntihamenyekana usigara agenzura uyu mujyi. Ikibazo nanjye nibaza nka Steven Rwanda, ese mu by'ukuri uyu mujyi wa Uvira ninde ugiye kuwuyobora? Bibutsa gukora subscribe, kubera ko gukora subscribe ni ingenzi kandi biraza kudufasha cyane rwose, biradufasha kumenya ese ninde ugiye kuba yarinda uriya mujyi. Igishoboka rero nuko izi ngabo za FARDC, Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi bashobora kwisubiza kongera kugenzura umujyi wa Uvira, ariko bakazakorwa cyangwa se bakaba bazakubitwa na M23, kubera ko M23 nubwo yatanze uyu mujyi, icyo M23 nuko yifuza ko uriya mujyi wakomeza kugira amahoro. Nubwo izi ngabo za FARDC, iza Wazalendo ndetse n'iz'abarundi zavuye muri uyu mujyi, u Burundi bwo bwamaze kwemeza ko impunzi z'abanyekongo zirenga ibihumbi 20. Iyi ni inkuru ndi kubagezaho, ariko impunzi ubu tuvugana ziri kwiyongera, ntabwo ari ibihumbi 20 gusa. Ubu ngubu zimaze kuba ibihumbi 70 ndetse n'abantu 15 ngiye mba mbikurikirana neza rwose mbibagezaho bakunze basoma Rwanda TV. Izi mpunzi z'abanyekongo zigera mu bihumbi 20 nizo hano babashije kuba batangaza, ariko mbabwiye ko zikomeje kwiyongera, zabahungiyeho zigomba kujyanwa mu bice bya kure y'umupaka. Ni impunzi zirenga ibihumbi 7 ndetse n'abantu 15. Izi mpunzi zikaba zahungiye hariya rwose mu Burundi, hariya kwa Ndayishimiye Evariste. Ni umugambi basa n'abagiyeho inama na leta ya DRC cyangwa se leta ya Kongo, ujya no gusa n'uwifashishijwe n'ingabo za Exfar. Ngira ngo izi ngabo nazo murazizi, izi ngabo za Exfar ubwo zahungiraga muri Zaire zigahitamo kujyana igihiriri cy'impunzi zo gufata bugwate. Umuvugizi wa guverinoma ya DRC Patrick Muyaya
ngira ngo uyu nguyu muramuzi nawe. Uyu Patrick Muyaya akimara kubona itangazo rya M23 ryo kuva muri Uvira, uyu mugabo yahise abitera utwatsi ati ninde wahamya ibi, ese ninde wagira icyo abikoraho, ese abo bagabo ba M23 bo bagiye hehe? Ariko aka gakino murimo murakumva neza bakunze basoma Rwanda TV, ni bangahe bari hehe, ese basohotse basize iki mu mujyi? Iyumvire nawe bahasize imva. Uyu mugabo niko yahise avuga, basize iki mu mujyi uretse imva? Abasirikare bagize bigize abasivili gusa. Uyu mugabo niko yavuze, bamwita Patrick Muyaya, yahise avuga ati abasirikare bigize abasivili gusa. Icyo ashatse kuvuga, arashaka kugaragaza ko nubwo M23 yabashije kuba yasohoka muri uriya mujyi wa Uvira, bashobora kuba bahasigaye ndetse bambaye gisivili, bakaba bagitembera rwose, bakaba batigeze bajya kure. N'imvugo za guverinoma ya Kongo zigaragaramo kwambura abo muri M23 ubwene gihugu bwabo, ndetse no kubitirira cyangwa se no kubitirira u Rwanda. Gusa mu bihe bitandukanye u Rwanda rwagaragaje ko ingabo zarwo zidashobora kujya muri Kongo. Icyakora rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi ku mupaka, ndetse no ku mupaka yarwo rwirinda ibitero bimaze igihe bikorwa na FDLR nabo bafatanyije gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Mbibutsa ko abanyarwanda cyangwa se igihugu cy'u Rwanda, njyewe babwira ni Steven Rwanda, channel ni Soma Rwanda TV. U Rwanda rwafashe ubwirinzi, icyo u Rwanda rushaka ni umutekano warwo. Izi ngabo za FDLR zikomeje gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. U Rwanda rukomeje kurinda umutekano warwo, kandi ntabwo bashobora kuba baduhungabanya cyangwa se ngo batumuze umutekano. Uyu Al Jazeera yatangaje ko muri Uvira imirimo irimo amasoko yatangiye gusubukurwa, ndetse abaturage bakavuga ko uwabasha kubaha amahoro kurusha abandi yahabwa ikaze akaba yabayobora. Bakunze basoma Rwanda TV, nababwiye ko ndaza kunyarukira hariya mu Uganda. General Muhozi, ngira ngo murabizi, ni umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni. Mu minsi iri imbere Ubugande buzaba bwitegura kuba bwatora perezida wabwo rwose. Uyu General Muhozi ni umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni. General Muhozi yavuze ko, cyangwa se yababwiye ati umuntu uragerageza guteza umutekano muke cyangwa se guteza akavuyo mu matora ya perezida mo hano muri Uganda. Murabizi neza ko Yoweri Kaguta Museveni, iyi ni imfura ye, yitwa General Muhozi. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhozi Kainerugaba, uyu nguyu akaba n'umuhungu wa Museveni, yasabye abaturage kwitabira amatora ya perezida azaba mu mwaka 2026. Nejo bundi abagande ndabizi murankurikirana, yego rwose muzazinduke mujye kwihitiramo mwitorere umuyobozi ubakwiye. Ariko abibutsa ko nyuma yo gutora bagomba guhita basubira mu ngo zabo, bakirinda guteza akavuyo ku biro by'itora hariya mu Uganda. Ibi yabivugiye mu muhango wo kwambika amapeti abasirikare bazamuwe mu ntera. Uyu muhango wabaye ku itariki 14 Ukuboza uyu mwaka turimo. Nejo bundi rwose General Kainerugaba yashimangiye ko abaturage bagomba kwitabira amatora, ariko nyuma yo gutora bakirinda guhangana cyangwa se kuguma ku biro by'itora. Yatanze icyizere ko ibikorwa byo kugenzura amatora bizajya bikorwa mu buryo bwizewe, ndetse ibi bikorwa bikaba bizakorwa mu mucyo, haba ku bakozi b'itora, abanyamakuru ndetse n'indorerezi, bose bazaba bahari kandi bazaba babukereye. Bibutsa ko nanjye ejo bundi rwose nzaba ndiyo rwose. Ntabwo amatora ya Uganda yaba ntahari, ryaba ari ikosa rwose. Nzanyura hano Kagitumba, niho nzambukira maze njye kureba uburyo amatora azaba yifashe. Yakomeje agira ati abazagerageza guteza Soma Rwanda TV, mwihangane rwose, mwihangane. Icyamamare baba bagihamagara,
ya ndabona ari umuhanzi, abahanzi mwihangana abahanzi ya aya matora rero icyo asaba uyu General Muhozi arifuza yuko umutekano wakomeza ugakorwa ndetse ukaba mwinshi. Yakomeje avuga ko abazagerageza guteza ibibazo nk'uko numvise